algon men mitibeni rangalu gotuga ka wati algon men kamyab wani algon ka kabule dukurve algon men tereng FSB ko rajya amura eta sate kahare ke bahata da genda ka benu wane kabe rajyega duniyega FS gawmakun democratic gawmakun mi kura khandata ka taide nukurane ekan ka bakai hibbare nudene FS final aqwami democratic usulum hinga jamaatakun miyadu mi kurunda aniyawir kama democratic usul taka khilaf khandata ka taide nukurane kuriyan vettaga final aqwami pressure dani ituruwamun rajyitunge pressure dani ituruwamun algon qabul kurawatuga miyaduge me sarkar jeheni gajju kurang bahata jehen Allah gurad palaki algon men कामयाब कुरान वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शुक्रिया तस्मीन राज्य के हुरिया इदकुल फरात तिबी अलगोन में नायकोगा अलगोन में मी मसेक्केत गातुम बला मोनिटर कुरम राज्य बेरुगे मोनिटर कुरा न्यूज़वेरी नंग अलगोन में अस्सेरी बहा साबस्ते मितनुगा कोम्मे टीवी का अलगोन में साबस्ते MNBC एवं अलगोन में साबस्ते VTV साबस्ते DTV साबस्ते राज्य टीवी एवं अलगोन में मरहबा किया FS न्यूज़वेरी का अलगोन में टेररिस्ट नुकुराना आदे अलगोन में तेरेगा बेरुगे मीडिया मितनुगा तिबीवा अलगोन में गोवालवी stop terrorizing judiciary algon goana stop terrorizing tibebul goa judiciary stop terrorizing 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 गालोना असासी के बारा साफ का बुना माता तक खिलाफ मियदु राज्य के सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी दिवे राज्य के MNDF के वनी दूकुल्लावा अलगोन गोवालंग अलगोन में मी गांव के हिमायत का राज्य के सिवैना बुलुंग अलुम बलुंग एबरी अगामा रुजुवा तिबे बुलुंग कानूनी जिम्मा एबे अलगोन में क्या अल्लाह इराद करिया तिबे मुन्ना कानूनी गोतो मादमा अमर कुरन तिबे नमियुं गैर कानूनी अमर का अलगोन में गोय नुलाना अलगोन में दुआ गैर कानूनी अमर का गोय नुलाना राज्य के एम्मेहा इदिको फरायत मितिबी एकवे एब्बावंत कमायको केरेरी के मोहम्मद नशीद कानून बोलवन देम्मी मसेक्के देम्मे तस्मीने वितालवे गोता अलगोन में इवाटाना देंती पे भी लीडर ना कोरिया मितना बड़ा है वो तना अब्दुल हेवस कोरिया पे पुरुष एम एक कोंते बना अलगोन में एम भी गोवानी तंकोले पाता अलगोन में जहिला रंगला जागा हदाला मितनो का अलगोन में कोरिंडे कोरी मासे के कोरो मितने आदिवे से बाहर अलगोन में के भी दुआ अलगोन में के गोवा अलगोन इवालन stop terrorizing 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 this is all what we are calling to the government of Maldives the unlawful actions taken by Mohammed Nasheed of apprehending abducting a judge we are calling to return into the rule of law to uphold the constitution blind and deaf president doesn't listen to the public, doesn't listen to the people. We are calling, Anne, step down, Anne, MDP government, step down, Bara, MDP government. Thank you very much. Shukriya Nihan. ಅದಾಗುಮೆಂಟ್ ತಿಬೇಫುನ್ನ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುನು ಮಿದನಿ ಹೇದಿಗೊಂಡು ಸರಹದ್ದುಗ ಮೀರೆ ಮಿಕುರಿಯದ್ದ ಮುಜಾಹರಾಗೆ ಮಿಫೋಗ ಮಂಜರ್ತಕ ಆಡುತ್ತ ಬಗತುಂ ಆದ ಮುಜಾಹರಾ ಕುರಿಯದ್ದಾರಗ ಮುಜಾಹರಾಗೆ ಮೀರೆ ಜಿನ ಆದದ್ದಗ ಬೈಕ್ ಬಾರಂ ದಾಖಮಲ್ಗೊಮನ ಮೌಲೂಮಾ ದಿಬಿಫೋನಿ ಹಮಯಾಕಿ ಗಳಗೊಮನ್ನ ಲಿಬುನು ಬೈ ಮೌಲೂಮಾತಕ ಬದಾರುಗ ಮುಜಾಹರಾಗೆ ಬೇರುಂಗಗೊಮನ್ನ ಲಿಬುನು ಬೈ ಮಾತಕ ಬದಾರುಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟುಂ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರು ಮಿಹಾರ್ ಹುಟ್ಟಾಲಾ ಫವಾಕಮಗ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಅಳಗುಮೆನ್ನ ಲಿಬಿಮುಂಗ ಬದೆ ಹೆನ್ನಮ ಸಿ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಸಹಕರು ಮಟ್ಟಕ ಅಳಗುಮೆನ್ನ ಮಸೆ ಕುರಮುಂ ಅದ ಮುಜಾಹರಾ ತೆರೆಂ ಲಿಬಿಮುಂದ ಮಂಜರ್ತಕ ಫೆನ್ ಅದ ಫೆನ್ನಮುಂದ ಮಂಜರ್ತಕ ಬದಾರುಗ सियासी पार्टी तक इस बेबे फुरुंग मुजाहरा बैरना मुखातब कुर्बा मंजर को मिलते बदे हम या के मुफाहा कोल्लंग सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी बेले टुंग
difai baram huttala fawakan mihar argumene man yagin kore fenkum argument be funna hamin for ko deni sakha mawdumat kan mifusma pa kollan al sifaron pa kollan mire argument men libigendia mawdumat ki difai barum supreme court ge security be hettum huttal kamuge khabar mawdumat ad argument mi kuriyanga wagutto ge be funna hamin mire mi kuriyaddaga muzahara manzarta wagutun genesen hame ayke ge muzahara teren argument libe munda mifok mawdumat sarguma journalist medur ko be funna hissa kum dan wa danwadan hame ayke galko mifrus ge pa kollan mirega muzahara beruga bay media tak mus cover kurum da kam mawdumat argument libe munga wade hennames mirega muzahara cover kum dan beruga kom media tak kan adi argument furi hame saf fano inames mawdumat be funna hame kuriyanga wagutto ko be funna hame gesum dan wa kam be funna mawdumat tak danwadan ade mi khasa coverage kuriyadda wagutto ga argument ge studio teremis be funna hame siyasi me fok mawdumat argument for ko dem dam migotun mi coverage ge midam fale ga ngada ki ga bada noni ppm ge intikade na abres umar nasir umar argument ge mi khasa coverage mahbadan na war bada shukriya gato al argument mi fursat ge fursat pa ko da ben woni argument mire libigendia dadi demme ko libigendia khabar adi mi khabar ko mi buna gotum supreme court ge security bada hettum difai bar mane hutta la fa mire gato supreme court ge security bada hettum rajya ge difai bar hutta ko ko takatto umar mi wogut sifa kurban algun warabboda hitama kuran mi halata algun menge sifang miha gina ghayr ganoni amurta ka taba mamunda atil on garna asasi wala saaf kubune di sifange mas'uliyat ke supreme court himayat kurune yeto ehem bima ehem mege min rihadus supreme court ko himayatu ga MND kumar hogen tibi ekam ko mire algun nami fenuni ama Muhammad Rashid bengumakan anekkawe sama sifang ya tabavita warabboda hitam kore kam den adi itoru sama aguna mawdumat if aguna mawdumat kukkam gonwa kama wanya meha sifang fono wagen thalewes alwa wani den italo e madama hendu nattalagal wi taletto hamekani miriyan elwi taletto e ngal safenno de madama supreme court ge fandiyaro supreme court wada gatima hen algonna hiwani e taloge eki koralwi talekka inge den aw men harana nuwane me kurimi supreme court ge talo elwi sarkar de miga magal point ki mingeto mi dani hama wara rangala dictatorship ga dimala alun menna mi Hitler badaayaruga Hitler kiwe sama rayitun vote kon intikhab kurigen verikama gerewunu befule verikama wadannawa fa hama faharku bare nagamu suriha balta vesnengevi nangawa fa faharku community tere himene faharku bayaka hamada demun gos sama etab bayaku maru emfo mudi duniye gawmta hamada demun gos efo akhir natija kavi muli German ekko funu wegen gos eta million mihun maru wegen diu e natija kavi goteki ki wegen to ehemvi Hitler khariga tivi bayaku Hitler kora komme khamaka aayake bune ajjahati niyadus almanu mi fennani Muhammad Rashid kaneligen gaana asasi khilafa kantata kurayaruga sifang tere madu dege bayako namaves yat hayat kormugen da manza misalaka Ibrahim Didi Ziyad Nasrullah Jihad itu bebe kono Muhammad Rashid wa ghayr ganoni amrutaka tabawu genda mansa mi kitame sifange kam goti ge henne no sifange huriha mi humes beenuwe huriha fudu humes beenuwe ganoni imge telege tibe ganun asasi ge 240 faswar madda amalun danawala ganun asasi ge 240 faswar madda ge bonani evves faratakum salamati khidmat hoga himene evves mihaka ghayr ganoni amure konge nuwane adi ifada evves amuraka salamati khidmat hoga himene evves mihaku thabawegen nuwane ema ganun asasi ge barak saaskum yosi bonefa evves faratakum salamati khidmat hoga himene mihaka ghayr ganoni amure konge nuwane adi ifada amure kuriyas e thabawegen nuwane ema sifanan eba dibide am ikhtiyar ghayr qanuni amurtaka taba numu ikhtiyar yoti wara saaf kolli bay befun iku korofane timanna fahun kotaka gendiwe do timanna burana me matin timanne order ama timanna tawali ekam salamate nowe sabki mihar lukuf mi qana asasiga sahi qana asasiga buna gotun myoti e ghayr qanuni amure kurume se manakame kurume amura tabawu se manakame yedo misalaka devona buna hogama nimige bewono trial ga bayam mihun muni Hitler kori amura timanna min tabawi ekama ko tabawi mihuno adab limu mihar muni duniyas kabul kora principle laki order tabawu gen timanna kori kam ke bunu eki evs excuse nune adab libene ehmima algomena mihar mi fennamunda huriha nikametikam geto supreme court of this judge navves
media ves libum mida huriha nikamit kama kiya di algon mi disoda ves algon mi dinam ves libum mida huriha nikamit kamegge hagigi masala oti dinisi fang atu dinisi fang ho miyadus Muhammad Nasir Kariga ghair gan amuraka timanam tabe nuana me bunima